Čukalica, to je školski radio. Novinari osnovne škole Budaševo Topolovac Gušće iz područne škole Topolovac pripremili su radijsku emisiju pod nazivom O novcu za novac, poduzetno i iskreno. Ja sam Zora, a ja sam Ema. Ja sam Kristina Ercegović, osnivačica portala Moj novac i Žene i novac zajednice. U knjizi Ne radi se o novcu, radi se o nama, poduzetnice Kristina Ercegović piše: Novac nije problem, on jest važan i potreban. Svi žele novac, svi trebaju novac. Novac sam po sebi je čisto sredstvo razmjene. Umjesto da trampamo, znači da im kompenziramo, ja ne znam, tebi bocu ulja, a ti meni kilu naranči, mi smo uveli novac. Trebaju li djecu učiti o novcu u osnovnoj školi? Jako je važno da djeca uče o novcu već u osnovnoj školi, jer je novac nije najvažnija stvar na svijetu, ali utječe na sve ono što nam je važno. Na pitanje što misle o novcu, učenici naše škole kažu: Novac se treba štedjeti. Mislim da je novac potreban i da ga se treba sačuvati. Ja vjerujem da novac treba štediti i potrošiti više na stvari koje su potrebne nego na koje želiš. Moje uvjerenje u novcu su da moram štedjeti novce i kupiti važne stvari za život. Što bi svako dijete trebalo znati o novcu prije nego završi osnovnu školu? Da je novac sredstvo razmjene, razmjenjujemo vrijednost usluga i dobara, zarada, potrošnja, štednja, investiranje i doniranje. Vezano za potrošnju je jako bitno da znamo razliku između potreba i želja. Što je ono što nam zaista treba, a što je nekakva želja. Poslušajte na što djeca troše svoj džeparac. Novac je tu da se zaradi i potroši, a nekada nešto i uštedi. Trošim novac na stvari koje su mi potrebne. Svoj džeparac trošim na hranu, igračke i društvene igre. Džeparac trošim na šminku i odjeću. Novac trošim na potrebne stvari. Može li se financijska pismenost učiti kroz trošenje džeparca ili kupovinom? Može, djelomično. Svi ćemo raditi, svi ćemo kupovati, svi ćemo zarađivati, trošit ćemo i morat ćemo se pobrinuti da štedimo, da investiramo i da upravljamo novcem. Znači ne možemo to izbjeći i zato je jako važno da naučimo osnovne stvari. Koja je tajna štednje? Platimo prvo sebi. Odvojimo 10% od novaca koje zaradimo i stavimo sa strane, 90% potrošimo, a ovih 10% uložimo u nešto i s vremenom će to nešto, male sitne uplate, biti za 20-30 godina jako puno novaca, jer postoji nešto što se zove kamata na kamatu. A može se i, ajmo reći, stvoriti nekakva situacija da kreirate sami novac, da se potakne poduzetnički mentalni sklop, da probate iz nečega kreirati novac, da svoje talente, vještine i znanja nekako upakirate u neki konkretan proizvod ili uslugu i probate prodati nekome. Zanimalo nas je razgovaraju li djeca sa svojim roditeljima o novcu i kućnom proračunu. Sa roditeljima znam upasti nekada u temu o novcu, ali ništa pretjerano. Sa mnom baš nitko ne priča o novcu, ali roditelji pričaju međusobno o njemu. Pa ne, jer neki misle ako on nema da je sramota, a nije. Malo pričamo o novcu i potrošnji. Razgovaram s roditeljima o potrošnji novca. Kao dijete nisam direktno učila o novcu, morala sam sve naučiti kasnije i to na onaj najskuplji, najbolniji način, na vlastitoj koži. I kod mene se nije baš pričalo o novcu, kao i u mnogim obiteljima. Ono što se sjećam od mame sam zapamtila da je govorila: novac je tu da se troši, jednom se živi, ko živ ko mrtav sutra, ne traži kruha iznad pogače, teško se mora raditi da bi se novac zaradio. I kasnije sam morala ih odučiti. A što sam još naučila kasnije? Da se zaista ne radi o tome koliko mi zarađujemo, nego kako upravljamo s onim što imamo. Mnogi budu i visoko obrazovani, jednostavno umru u dugovima, cijeli život zarađuju puno i na kraju nemaju sređenu imovinu, nemaju oporuke, ne znaju ni što imaju, tako da svojim nasljednicima ostave jedan kaos.
Što savjetovati roditeljima kako razgovarati? Pa prvo da razgovaraju obavezno o novcu, da ne izbjegavaju tu temu i da ne odrastemo i onda kažemo o tome se kod nas nije pričalo. Razgovarajte sa djecom ovisno o dobi, ali osnovne stvari, objasniti što je novac, objasniti ove aspekte zarade, kako se može zaraditi, kako može upravljati bolje novcem, koja je razlika između potrebe i želje, kako štediti i ne zaboraviti donirati. Nije u šoldima sve. Istina, nije, ali poduzetnica Kristina Ercegović piše da novac može kupiti vrijeme, bolje obrazovanje. Piše i da novac nije garancija za zdrav, dug i sretan život. I moje i tuđe iskustvo je pokazalo da je psihologija novca puno važnija od same matematike. Šta to točno znači? Puno veći utjecaj ima način na koji mi razmišljamo, što smo naučili od roditelja, od baka i djedova, koliko mi mislimo da vrijedimo i da zaslužujemo i kako mi doživljavamo novac, nego matematika. Koliko mi zarađujemo i koliko od toga štedimo, investiramo i trošimo. Naravno da je važno jedno i drugo, ali zapravo presudno je ovo što nam je u glavi. Treba li financijska pismenost biti nastavni predmet? Financijska pismenost treba biti predmet u školi. Radi se na tome i ja sam sigurna da će s godinama biti sve više i više kvalitetnih sadržaja i sve veći broj škola uključen u te projekte. Na razini države zna se da je to jako važno i ozbiljno se tome pristupa. Ono što je super, Hrvatska je jedna od samo 5 zemalja u svijetu u kojem su žene i muškarci jednako financijski pismeni. I evo savjeta stručnjaka za kraj. Novac nije najvažnija stvar u životu, ali utječe na sve što je važno i ono što nas usrećuje su dobri odnosi i smisleni rad. Nađite nešto u čemu ste dobri, osvijestite svoja znanja, vještine i talente, a to je obično ono što obožavate raditi i niko se neće pobrinuti za vas. Možda neko ima podržavajuće roditelje, što je super, ali u suštini ono što se kaže, uzdi se usi i svoje kljuse, pogotovo cure. Znači nema princa na bijelom konju, pobrinite se sami za sebe, svaka žena mora imati svoj novac i financijski neovisna žena je žena sa mogućnošću izbora. Učkalica, to je školski radio. Slušali ste radio emisiju o novcu za novac, poduzetno i iskreno, koju su pripremili učenici novinari iz osnovne škole Budeševo Topolovac Gušće, područne škole Topolovac. U emisiji je gostovala poduzetnica Kristina Ercegović, ujedno i autorica knjige Ne radi se o novcu, radi se o nama. S vama su bili novinari Zora Lepesić i Ema Varačić. Priloge je snimio Noa Lepesić, a montažu izradio Matej Lončarević. Naša pomoć i podrška bila je učiteljica hrvatskog jezika Dubravka Granulić. Pozdrav iz studija školskog radija Fučkalica!